Туғандар, ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Хижама Проға келдік. Фитобочка, массаж, мануальный терапия, физиотерапия дегені бар. Анан гаймарттер дарлашат. Аялдар келсе, аялдар өздері қарайды. Записімен келгеніңіздер оң, еркектер келсе, мына ағалар қызмат көргізеді. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Сәке, қандай Bir қатар айтып бересіз, акцияларды башқаңыз. Так, акциялар. Қандай акция bo'lyapti Hijama Pro'da? Hozirgi kunda Hijama Pro'da 1500 rubl hijamani o'zi. Biz bochka, biz massaj, только hijamani o'zini 1500 rubl jasab beramiz. Bankasidagi o'zimiz beramiz. Одноразовый жаңа banka. Har bir kelgan odamga. Bu birinchi aksiyamiz. Ikkinchi aksiyamiz. Kimda kim gaymarit bilan og'riyotgan bo'lsa, kelsa shunday gaymaritda 8000 rublga bir kunda lechini etib beramiz. Garantiyalari bor. Если qaytalanib qolsa, dag'i besplatno bekarga lechini qilib beramiz. Gaymaritning belgilari kimda kim gaymarit bo'lsa, основной qoshchoq, boshchoq govroq og'riydi. Anan burundan gnoy keladi. Ko'pincha shu burundan bunday gnoylar keladi. Bundan sirtqari burunda неприятный запах bo'ladi. Вот, murun pitishi bo'ladi. Вот, kimda kim shu gaymaritda olayotgan bo'lsa lecheniyasini bir kompleksni hijama bekor qo'shib beriladi 8000 ichida. Fitobochka, massaj hijamasidagi gaymaritda lechina qilib bo'lgandan keyin 2 kundan keyin 3 kundan keyin qanchadan kelsa, o'shanda hijamani bekorga jasab beramiz. Yaxshi ekan. Negizi olib prosedura 3000 turadi, ha? 3000 rubl turadi. Hijamani o'zi kompleksni esli kimda kim oladi desa, fitobochka, massaj, hijama, plus bankalarni o'zimiz beramiz, одноразовый bankalar 3000 rubl bo'ladi. Plus unga manual terapiya 1,5 yillik protsedura bekor qilib qo'shib beramiz. Unda xrustet etadi-ku, mo'yin so'yini qirsilatganini, o'sha protsedurani bekor qilib qo'shib beramiz, xudo xolasa. Ondan ongacha kelsеңіздер болады. Bilayeva metrosidan chiqqandan keyin zdaniyada joylashgan parkovkalar kenен машинамен келіп часаңыздар, шлагбаумды ачат, андықтан келіп денсаулық қарап кеткеле, путта қақшаған болса мына пайдалы дейді. Анан мына хижамадағы пайғамбарымыздың сүннеті алып тұрған жақшы жеңілдеп қаласыздар. Массаждарды қолменен езіп қылып береді. Мына желкелер уйыған болған болса, кечегінде массажный жанағыларды бекер берішті. Мына алғандар комментарий жазып қойғыла. Мұрдакин келіп дарланғандар комментарий күтіп қаласыз. Іштеріне игілік қалайсыз, келіп дарланып келсеңіздер болады. Ondan ongachen только записьмен kelgan o'nken, ha? О, shunday записьмен kelsa yaxshi bo'ladi. Группалармен таратып qo'yasiz. Assalomu alaykum. Анандағы мекендештері кимдир бирөөгө кирди чыкты кызматтары керек болгон болсо, биз сиздерге Абдушкур агабызды сунуштап кетмекчибиз. Ушуга окшогон 7 орундуу Альфард Сиана удалары менен катташат. Жамаатында стажы жогору айдоочулар экен, андыктан кайрылсаңыздар болот. Жолго жардам беришет. Агаларыбыз Волгоградский проспекттен чыгышат экен. Абдушкур кирди чыкты. Кайрылсаңыздар болот.